Tačno je 10 sati. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama. Agora. Ako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture. Dobar dan. Koje su ključne teme predstojećih izbora? Kakva nam kampanja predstoji? Kakvu ulogu mogu imati ideologije na biračko telo? Na kom političkom polu je veća gužva? A gde uzavrelije strasti i sujete? Sagovornici današnje Agore su Nataša Vučković, potpredsednica Demokratske stranke, Borko Stefanović, lider pokreta Levica Srbije, Boško Obradović, predsjednik Srpskog pokreta Dveri, filozof dr. Dejan Vuk Stanković i sociolog dr. Slobodan Reljić. Dobar dan, hvala vam što ste sa nama. Evo da krenemo od sociologa, doktora Slobodana Reljića. Gospodine Reljiću, pa kakva nam kampanja predstoji? Pa možda ja nisam dobar za početak ovoga. Imam što da kažem, možda nisam dobar zbog toga što ja lično mislim da je sam način kako smo mi uvedeni u ove izbore, on je ovako, kako rekao, pretvoren u jednu karnevalsku, maskembalsku atmosferu. To što su izbori proglašeni bez nekakvog jasnog društvenog cilja, to kako se sad vode te kampanje, on se vode bez ikakvog racionalnog. Dakle, pre svega govorim ono ko uređuje tu čitavu današnju scenu i to je sad tako pretvoreno jednu atmosferu u kojoj sad se igraju neki pojedinačni detalje, a glavna igra u stvari, kako ona pokrenuta, nije imala za cilj tu racionalnost političku da se promijeni stanje u društvu, nego je imala cilj da se sad jedna grupacija koja je na vlasti, da se još malo ojača i da nastavi da funkcioniše. Tako da to je jedna atmosfera koja u sebi nema mnogo, kako bih rekao, racionalno politiku. Sad prolazim ulicom i vidim na zidu piše, to naravno nije neki bogat, nego onako rukom je napisano, za vlast, za narod bez vlasti. Sad neka dosjetka nekog lutanja. Nažalost, razvoj našeg političkog sistema u poslednje vrijeme, zatim prvo odakle smo imali od pada, od tog dolaska DOS-a na vlast, to rastakanje svake realnosti, pa sad posle DS-ovog velikog učinka, sad sa ovim SNS-ovim, mi smo stvarno sad došli pred te velike dileme gde se i sama demokratija... Pa onda je prava prilika za izbore, ili tako, gospodine, ako smo pred dilemama takvim? Kako ćete te dileme da koncipirate? Dakle, može to da izgleda ovako dramatično, kao što je rekao gospodin Reljić, ali može da se uvede u neku, da kažem, uobičajenu političku kolotečinu, da ćete vi imati jasno definisane uloge i jasno definisane teme na koje ćete se izjašnjavati. Ja mislim da uvek ima u politici i racionalnosti i iracionalnosti, zato što politiku ne možete da odvedete daleko od života, naprotiv, ona je sam ljudski život, a kako i u jednom i u drugom ima i jednog i drugog, i racionalnog i iracionalnog. Dobro, ovdje se govori o prevalentnom dijelu. Ja govorim o prevalentnom dijelu. Naravno da uvijek ima politike. Ne, mislim sad da li je prevalentan ili nije, skraćuju mandate i britanski premijeri, mislim, nije to samo... Da, kad imaju većinu u parlamentu, obično to rade. Pa verovatno... 200 godina, jedino se tim i bave. Ne, pa ne bave se time, ali skraćivali su i Tadić je skraćivao, ako se sećate, mandat, pa je skraćivao, ja mislim, i Milošević, ali nije tu, jeste u stvari 2000. godine, to je bilo fatalno i kod Tadića je bilo fatalno, ali u principu to nije neki sad, da kažem, izliv iracionalnosti toliki
To je više stvar taktike, jer ja mislim da se iza toga krije ipak jedna racionalna kalkulacija. Rating je dinamična kategorija. Odo ste previše u kategorije. Da vidimo kako oni koji su bili zainteresovani za raspisivanje izbora, a to ste gospodin Obradović bili vi i ne samo vi naravno, ali kako ste vi dočekali ovu najavu da će izbori biti raspisani? Što se tiče Srpskog pokreta Dveri, mi se apsolutno radujemo izborima, jer mislimo da ćemo imati priliku da otvorimo neke teme koje su onako zabašurene u posljednje vreme i mislim da je to suštinsko pitanje. Da li ćemo moći mi na ovim izborima da otvorimo jednu ozbiljnu debatu šta je to Srpska napredna stranka uopšte uradila od svojih predizbornih obećanja? To je recimo po meni ključno pitanje. Da li će biti slobodnih izbora, da li će biti slobodnih medija, da li će biti sučeljavanja vlasti i opozicije, da li će biti polemike? Ako toga nema, onda je ovo zaista karneval i maskembal u kome neko igra neku drugu igru i želi da samo učvrsti svoju vlast. Ako toga ima, onda imamo ozbiljne izbore. Znači, vi moramo prosto da kažemo, izvinite gospodo, jeste vi obećali borbu protiv kriminala i korupcije? Jeste, dobro. Ajde vidimo šta ste uradili za 4 godine. Nijedan sudski proces nije završen. Šta je sa Miškovićevim suđenjem? Ali mnogi su procesi otvoreni. Mogu oni da otvore 1000 procesa. Ja vam tvrdim da u ovom trenutku, posle 4 godine vlasti Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, nije završen jedan jedini sudski postupak. Mišković sa prijatelj sistema. Mišković sedi sa Sinišom Malim, proslavlja 25 godina svoje firme i to vam je borba protiv kriminala i korupcije Srpske napredne stranke. Šta je poenta? Nema jedne pravosnažne presude i danas se na robiji u Srbiji ne nalazi ni jedan tajkun, političar ili državni službenik koji je opljačkao Srbiju prethodnih 25 godina. Za mene kao opozicionara to je dokaz da je borba protiv kriminala i korupcije bila laž. Na primjer, to je jedna tema. Ajmo druga tema. Gde su vam strane investicije, gde su vam nova radna mesta, gde vam je kancelarija za brze odgovore, gde vam je ovo, gde vam je ono. Znači, to je ozbiljna izborna kampanja. Znači, sučeljavanje vlasti i opozicije. A vi imate situaciju, i da tu to dokažem ovo o čemu govorim, da 4 godine pune vodeći političari na vlasti, primjera radi Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, nisu učestvovali ni u jednoj emisiji gde bi sa druge strane sedeo neko ko drugačije misli o njih. Gostuju isključivo nameštenim emisijama sa nameštenim voditeljima i nameštenim pitanjima. Sad nemojte, pa čekajte, ne možemo baš tako da... Ne, evo, dobro, evo da probam iz drugog ugla. Dajte iz drugog ugla. Ako se organizuje, recimo, ćirilica na televiziji Happy, gde opoziciju predstavlja Jelena Karlović. Zašto bi sada ćirilica bila važna da mi sada... Pa ne, zato, evo, hoću da vam objasnim zašto. Imate jedna stvar, jedini realan uspeh ove vlasti je predaja Kosova. Oni u tom imaju kontinuitet i stalno idu u Brisel i nastavljaju predaju. Ovo sve ostalo, ako imate na TV fabrike, FAP, te Mercedes, to više ne možete sjetiti šta je tu sve obećavano. Da bi se sve na kraju završilo da u Vranju država plaća radnicima plate, a da Italijani šiju nešto što će oni da prodavaju i sad nešto od toga ima neke koristi, a ja ne znam kako mi imamo koristi. Do velikog uspjeha Air Srbije, po kojoj, dakle, samo po jednoj liniji. Država je prošle godine dala 20 miliona evra. Pa ako je to tako, zašto je onda, gospodine Stankoviću, podrška Srpskoj naprednoj stranci tolika koliko ste vi izmerili pre neki dan? Veliko pitanje da li je baš sve stvarno tako i veliko pitanje da li, recimo, televizijski program treba da izgleda kao Studio B iz 90. godina, da vi non stop imate ko na traci duele političara koji su na vlasti sa svima i svakime, od onih koji su institucionalna opozicija do onih koji su van parlamentarna opozicija. Ja razumem motiv gospodina Obradovića i verovatno bi da sam na njegovoj poziciji ja isto tvrdio da je neophodno da se sučeljavaju vlasti i opozicije, jer to prosto samo po sebi njega stavlja u neku vrstu privilegovane pozicije, jer on ne može da izgubi ništa, vlast može da dobije žestoku kritiku s njegove strane. S druge strane, znate šta, postoje sudovi koji brzo sude i ti sudovi nemaju nikakav postupak, to su preki sudovi i postoje sudovi koji moraju da postupaju u skladu sa procedurom koja je definisana zakonom. To zašto nisu završena suđenja ili ne, ja mislim da je to pitanje za ministra pravde i za sudije koje su u tim postupcima nadležni, ali hajte da damo bar neko vreme šansu pravosuđu da nešto uradi. Uzgled budi rečeno, vi dobro znate da je stanje koje je zatečeno u pravosuđu posle vlasti Demokratske stranke bilo jako loše i bilo je potrebno, ako hoćete, da se to koliko toliko deblokira, a sa druge strane vi vidite da je, recimo, pravosuđe bilo blokirano i štrajkom advokata koji su vrlo opravdano postavili svoje ciljeve i jedna od retkih grupacija koji su uspeli da te ciljeve zaštite. Ali da se vratimo sad na ovo pitanje... Dobro, to što nije potrebno postaviti pitanje efikasnosti te vlasti. To je tačno sve, ta opravdanja sva stoje, ali 4 godine su 4 godine. To nije... Ne, prvo nisu 4 godine, zato što je 2012.
formirana jedna koalicija koja u suštini nije otvara, pa ne, ali nije Vučić imao tu vrstu zamaha koju je imao 2014. I između ostalog, ja mislim da on ide na ove izbore da bi svoju poziciju negde maksimalizovao na različitim nivoima vlasti. Dakle, da damo odgovor na to pitanje, ja mislim da to politički nije nelegitiman motiv da vi raspišete izbore u trenutku kad imate popularnost i idete u pravcu maksimalizacije svoje dobiti. Kako se slažete da čujemo i gospodina Borka Stefanovića koji je na terenu? Dakle, sa stanovišta političara vi možete raspisati svaki 7 dana ako oni to hoće. Ali pazite, mi političare biramo da bi oni rešavali naše probleme. Dakle, nama nisu osnovni cilj izbori. Nama je cilj da imamo vlast koja će, da povećava zaposlenost, da imamo normalnu međunarodnu politiku, da imamo nešto. Nisu nama izbori loto. Pa sad igramo, pa nema ako dobijemo. Biramo izbore da bi rešavali sve probleme. A nama se izbori pretvaraju u ovim teorijskim, političko-teorijskim pričama, kao da je najvažnije da budu izbori i da neko ustabili nekako svoju vlast. Šta nas briga za stabilnu vlast nekoga ko nama za 4 godine pokazuje da može da nam rešava probleme? Da čujemo da li je gospodin Borko Stefanović još uvek sa nama. Dobar dan. Dobar dan. Evo, ja vas molim, da li je dobro što su izbori raspisani i kako vi vidite vašu poziciju? Levica Srbije kakvu šansu na ovim izborima ima i na koji način ste vi do sada uspeli i na koji način razgovarate sa opozicijom? Pa da vam kažem, izbori za svaku opozicijonu stranku su poželjni. Što više izbora je dobro za opoziciju, jer se povećavaju šanse da se ova katastrofalno loša vlast smeni. Naravno da to sada je daleko od mogućnosti i realizacije, ali naravno da ćemo se boriti. Ili je najbolje da svi ostanemo kući da spavamo, pa neka Vučić ide na izbore svakih 6 meseci, dovodi sve gore svoje kadrove i sprovodi sve gore stvari u ovoj zemlji, koja je sve siromašnija, sve više nezaposlena, sve bednija. Mladi nam beže i napuštaju ovu državu i mislim da su tu vaši sagovornici u pravu. Dakle, političari se biraju što urade. Problem sa Vučićem je što nije uradio ništa. I sada vi mene pitate šta će Levica Srbije i šta će opozicija da radi. Evo upravo vam se javljam sada iz Vladičinog Hana. Dakle, svaki dan po 3 skupa u Srbiji sa po 300 do 500, 600 ljudi i lokalni mediji. To je jedini način da se probije ova medijska blokada. Za razliku od nekih od vaših sagovornika, mene možete vidjeti na nacionalnoj televiziji, niti druge opozicione prvake, a ovim privatnim da ne govorim, ovim Vučićevim kao Studio B, Pink i ostalo da ne pričam. Prema tome, potpuno je onako jedna nenormalna atmosfera u društvu. Juče je premijer spakovao parlament u džep da bi pokazao kako je on, jadan sam, jači od cele opozicije koja je, bože moj, toliko snažna da on ne može da živi, narušava atmosferu, vodi hajku protiv njega. Pazite vi taj nonsens. Da opozicija vodi ovakva nejaka hajku, da su naslovne strane protiv njega, svi brojevi govore potpuno suprotno. Dakle, opozicija treba da se ujedinjuje, to je bilo posljednje pitanje, ali naravno na programskim osnovama. Jer ovo ujedinjavanje onih koji su se otcepili ne vodi nigde i mi smo naravno protiv toga i ne pada nam na pamet. Mi možemo samo da se ujedinimo u smislu koalicije, ne ujedinjenja, nego pravljenje neke koalicije i dogovora samo sa onima koji prihvataju da se stvari drastično promene. Jer čini mi se da veliki deo opozicije suštinski želi da sprovodi iste mere u ekonomskoj i socijalnoj sferi, istu privatizaciju, otpuštanja, smanjenje cene rada i sve ostalo što radi Aleksandar Vučić na jedan sofisticiran način, pretniji, učen način sa mi imamo prave diplome, oni imaju lažne i to je suština politike. To nije za nas, mi imamo jasan program i mislim da Aleksandar Vučić zna da naše vreme dolazi, može da nas podcenjuje koliko god hoće, mogu da nas ignorišu koliko god hoće, sve sale po Srbiji su prepune, narod masovno nam prilazi, to je zbog toga što nudimo nešto novo, iako ja nisam nov političar, da se razumemo, ali očigledno je da smo zaista počeli da govorimo jezikom potreba građana i to je ono što je suština politike u svakoj. A da li vi, gospodine Stefanoviću, bili ste na vlasti, da li sada kad kažete vašim potencijalnim biračima da ćete očistiti od stranačkih kadrova javna preduzeća i da ćete stranačko zapošljavanje tretirati kao krivično delo,
Da li je to zaista nešto u što mogu građani da poveruju danas u Srbiji? Naravno, zato što su građani u pravu kada kažu svi su nam svašta obećavali. Mi ne obećavamo ništa, mi dajemo jasan, precizan program šta ćemo raditi. Za 5 ključnih stvari. Ali zar to niste mogli da uradite onda kad ste bili na vlasti? A zašto niste mogli? Evo, imamo mali prekid. Da čujemo, gospodine Obradoviću, vas. Zanimljivo je ovo što je govorio gospodin Borko Stefanović. Da. Pa znate šta je zanimljivo? Zanimljivo je kad neko ko je bio na vlasti otkrije nov program i novu politiku i vidi šta i kako po svetu, interesantno kakvi su trendovi po Evropi i onda traži svoju političku perspektivu tako što će koketirati sa idejama levice sa kojima inače nikakve veze nema. Mislim da je Borko Stefanović autentičan levičar, bio bi to i do sada, a ne u posljednjih par meseci, da bi preko toga eventualno preživeo na političkoj sceni Srbije. Znači, to je neosporno. Dakle, ovdje se, po meni, politička pozicija može postaviti isključivo ovako. Imamo dve politike koje su potpuno identične, to je politika Srpske napredne stranke i Demokratske stranke. Među njima nema nikakve razlike i ako hoćete neku različitu i drugačiju politiku, onda su vam tu Dveri i DSS kao jedna opoziciona alternativna politika. I sad možete birati između SNS-a i Demokratske stranke i njenih ostataka. Tu nema nekog velikog izbora, vidjeli smo jedne druge na vlasti i to je to. Oni su poznati i imate jednu novu priču i nove ljude i nove ideje koje oličavaju Dveri i naš zajednički patriotski blok sa DSS-om. I po meni to je neka politička pomoć. I DSS je bio godinama na vlasti. Kako je to moguće da je to sada nova ideja? Pa evo, mislim, moram ja da odgovorim na to pitanje. Znači, Dveri su jedina nova politička snaga u Srbiji. Nismo bili na vlasti, iza sebe nemamo afere, nismo kupili diplome i nismo pobegli iz ove zemlje. Ostali smo ovdje da se borimo i istinska smo autentična opozicija, alternativa ovoj vlasti. DSS se promenio delimično, na čelu sa Sandom Rašković-Ivić, to je jedna potpuno i nova politika i nova kadrovska struktura ljudi i mislimo da to može da bude jedan zajednički blok koji nudi jednu alternativnu politiku. I u tom smislu je ključno to različita politika. Jer između Srpske napredne stranke i Demokratske stranke nema nikakve razlike. Oni sve isto misle i sve bi isto radili. Samo se bore ko bi bio na vlasti i ko bi služio interesima stranaca. Ako se slažete da čujemo i gospodina Stefanovića koji je u Vladičinom Hanu, izvolite. Pa ništa, evo slušam baš ove stvari o kojima pričate i mislim da je u tome suština. Dakle, Srbija traži novu politiku i nove ljude. To je ono što Levica Srbija nudi. Mi smo prihvatili ljude iz drugih stranaka, iako oni predstavljaju samo 1/3 našeg rastućeg članstva i sve više mladih ljudi prilazi Levici Srbije. Nama je važno da se prihvati program i ta politika. Sada, znate, šta će biti prevaga i šta će biti iznenađenje na ovim izborima? Slažem se da to neće sigurno biti reciklaža iste politike centra, dakle Vučićeve ili politike Demokratske stranke, nego da će rasti levica i rasti desnica. Uostalom kao svuda u Evropi. Zato što stranke centra nemaju odgovor na krizu. Oni prosto nemaju šta da ponude. Ja neću da komentarišem desnicu, mi smo antipodi, mi smo politički protivnici i mi ne možemo nikad imati nijednu zajedničku stvar, osim možda toga da se slažemo da su ovi izbori već sad neregularni i da su uslovi za održavanje pre svega medijski potpuno neregularni, ali ja moram da kažem da po Srbiji, pošto mi svaki dan imamo skup ili 2 ili 3 dnevno u Srbiji, da jedino vidim ljude sa desnice da su vrlo aktivni, što svakako nije dobro i to samo pokazuje da Srbija mora da se probudi i mora da glasa za sopstveni interes, za gradnju svojih fabrika, za zaustavljanje nenormalnih privatizacija, za sputavanje banaka, za pomoć uništenom srednjem sloju i sve ono što se dešava, uporezivanje verskih zajednica i druge stvari. Dakle, ako nastavimo ovako da posmatramo politiku kao plen i da sjaši Kurca, da uzjaše Murta, mi prosto želimo da se pojavi potpuno nova snaga i mislim da se Srbija kreće u tom pravcu, zato što sve tradicionalne partije, tradicionalne politike, tradicionalni odgovori, dakle od socijaldemokratije do desnog centra, prosto više ne mogu da daju odgovor, jer se svi kreću u okviru omče zvarne štednja građana, koja potpuno uništava i Srbiju i Zapadni Balkan, ako hoćete i Evropu, koja sada onako popušta pod pritiskom izbegličke krize, Schengen se urušava, Dublinski sporazum
je propao, dakle ovo više nisu 2000-te niti 90-te. I meni je žao kad vidim mnoge nekada slavne partije kako ne shvataju da neprilagođavanje novom vremenu vodi u nestanak. I ona partija koja ne može da prati vreme je osuđena na propast. I drago mi je da vidim da Srpska napredna stranka sve više ostaje van koraka vremena i to jeste na radost građana Srbije. Evo da čujemo gospodina Dejana Vukstankovića, da li zaista ostaje toliko po strani najvažnijih događaja? Ne znam u kom smislu ostaje po strani najvažnijih događaja. S obzirom na dominaciju u biračkom telu, to ne bi mogli da kažemo. Druga je stvar kakve odgovore nudi na izazove. To je sad posebno pitanje. Vi ste mene ovde zvali da pričamo o javno-mjenjskoj dinamici. Jeste, to je najvažnije. Na koji se građani izjašnjavaju, ja ne bi ulazio u te, pretpostavljam, jako zamorne teorijske rasprave kako se prilagoditi merilima vremena. Ako ćemo iskreno, nema prilagođavanja merilima vremena ni u mnogo razvijenijim kulturnim, intelektualnim, političkim sredinama, jer se živimo u nekoj vrsti ideološkog vakuma. Dakle, tačno je da neoliberalizam nije do kraja odgovor na sve društvene, političke i ekonomske izazove, ali ništa novo nije nastalo, osim reciklaže konzervativizma ili ovog radikalnog levičarskog gesta koji je više retorički, jer vi vidite kako se Cipras, koji je primenio to što Stefanović hoće da primeni u Srbiji, kako se Cipras urušava. Dakle, u Grčkoj, dakle, on ima pred sobom teret primene onoga protiv čega je bio, jer su trojka i odnosno međunarodni kreditori od Grčkoj postavili još strože uslove. Tako da ta radikalna levičarska obećanja dobro zvuče, levičari su poznati po bombastičnoj retorici i koketiranju sa humanističkim idealima, ali u praksi ili to izgleda totalitarno, kao što smo videli iz iskustva staljinizma i komunizma u različitim oblicima, od titoizma koji je kao bio neki mek preko ovih autoritarnih socijalističkih režima koji su bile kopije Staljina. Dakle, ostavimo mi sad to. Mi ovde, mislim da politiku danas treba da redukujemo, ako već hoćete da pričamo teorijski, u dve ravni. Jedno je jako liderstvo, koje mora da bude oivičeno moralnim i političkim vrednostima liberalne demokratije, jer boljih vrednosti nema, a drugo je pragmatika. Dakle, sposobnost ne da se pozivate na neke ideološke dogme, nego da rešavate konkretne probleme. I to je ono što danas imate. Ako hoćete samo da čujemo još gospođu Natašu Vučković, pa ćemo onda nastaviti. Da li je to reciklaža, ne znam, petoktobarske paradigme ili nečega, to sad možemo o tome diskutujemo. Ali ako hoćete govorimo baš ovako na teorijskom nekom nivou, savremeni politički trenutak je obeležen time. Gospođo Vučković, dobar dan. Dobar dan, drago mi da sam u prilici da se uključim u raspravu, mada nisam imala priliku celu da je čujem. Evo, bit će prilike da vas vidimo i u studiju Radio Beograda 2. Samo, molim vas, na kratko, vaše vreme nećemo trošiti zbog vaših obaveza koje imate danas. Evo, samo kratko, izbori koji su raspisani, kako ih je dočekala Demokratska stranka? Demokratska stranka je... Odnosno nisu raspisani, bit će raspisani. Da, Demokratska stranka kao opozicija svuda u svetu uvek traži izbore zato što smatra da vlada ne radi dobro i da je uvek potrebno proveriti na koji način građani vide šta radi vlada. Ali je ono što je važno imati u vidu to je da ovi izbori imaju vrlo sumnjive razloge objektivno gledano za održavanje, s obzirom zato da ova vlada ima ogromnu većinu u parlamentu, više nego stabilnu dvotrećinsku većinu, i da s druge strane tek je 2 godine na vlasti. Nije slučajno da se izbori svud održavaju na 4 godine, zbog toga što 4 godine smatra se da je period kada jedna vlada koja je izabrana i koja ima stabilnost može dakle da uvede i sprovede neke reforme. 2 godine sigurno nije dovoljan period da se to uradi. Zbog toga se ovim izborima na neki način malo zaustavljaju reformski procesi, gubi se neko vreme s jedne strane, a s druge strane naš je utisak da su ovi izbori sazvani zbog toga da bi se zapravo sa republičkog nivoa uticajem lidera Srpske napredne stranke zapravo pokrila
vrlo, tako kažem, sumnjiva politički uspeh i rezultati lokalnih moćnika Srpske napredne stranke. To je naše viđenje razloga zbog kojih se ovi izbori održavaju, kao verovatno i neki razlozi unutar stranački u Srpskoj naprednoj stranci. I samo za kraj, kako biste voljeli da se vodi dijalog na našoj političkoj sceni? Pa, naš politički dijalog je vrlo sumnjivog demokratskog kvaliteta i standarda. Ono što naravno daje ton političkom dijalogu u zemlji je pre svega institucija parlamenta i način na koji se, dakle, uspostavljaju odnosi između većine i manjine, odnosno između vlasti i vladajuće većine i opozicije. Mi ono što vidimo u našem parlamentu, to je da iako vladajuća većina ima dvotrećinsku većinu, dakle rekla sam već vrlo stabilnu, on ponaša se kao da jedva ima većinu i pokušava na svaki način da omalovaži, da minimizira pravo opozicije i da ukine ne samo prava, nego i da onemogući da se glas opozicije čuje. Što u parlamentu, što naravno i u našoj javnoj sferi, odnosno u medijima, gde je dakle standard slobodnih medija vrlo mnogo ugroženo, čemu na kraju krajeva govori i Evropska unija, i to je opšta tema na svim sastancima sa našim evropskim partnerima. Hvala vam, gospođo Vučković, na učešću u današnjoj Agori Radio Beograda 2. Sagovornici današnje emisije, filozof Dejan Vukstanković, sociolog Slobodan Reljić i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović. Eko. 10 časova i 33 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2, o tome kakva nas kampanja očekuje i kakve nas teme i dileme očekuju u predstojećoj kampanji. Filozof Dejan Vukstanković, sociolog Slobodan Reljić i naravno gospodin Boško Obradović iz Srpskog pokreta Dveri. Pa evo, gospodine Obradoviću, koje vi teme kandidujete, zašto ih kandidujete i koliko je važno da ta debata koja se vodi, a zalagali ste se u prvom delu razgovora za tu debatu, koliko je važno da se ona zaista vodi? Izuzetno je važno da zaista sučelimo mišljenja po pravim temama, ne da nam se nameću teme i da nam se nameću emisije u kojima zapravo nema debate i nema pravih tema. Evo 3 teme na kojima mi baziramo našu kampanju. To je porodična, socijalna i ekonomska politika. Znači, izvinite gospodo iz Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, šta je sa problemom bele kuge? Šta ste vi uradili da se zaustavi demografski trend opadanja našeg stanovništva? Šta ste vi uradili? Zašto Srbija nema ministarstvo za brigu o porodici? Šta je sa porodicama sa više dece? Šta je sa prezaduženim porodicama koje više ne mogu da vraćaju svoje kredite, plaćaju komunalne usluge? Šta je sa bankama koje imaju najveće kamatne stope u čitavoj Evropi? Šta je sa 22.000 porodica koje imaju kredite indeksirane u švajcarskim francima i koje posle 10 godina otplate kredita imaju sada da vrate više nego na početku kreditnog zaduženja? Za mene su to teme. Šta je sa poljoprivredno-industrijskim kombinatima? Šta je sa zadrugama? Šta je sa industrijom poljoprivredne mehanizacije? Zašto dajemo stranim firmama 10.000 evra po svakom na otvorenom radnom mestu umjesto da to radimo domaćim firmama? Zašto smo uništili domaće banke, imamo strane banke? Zašto postoje samo strani trgovinski lanci, a nemamo domaće lance? Kako smo izgubili jednostavno domaću privredu? Kako je stala domaća proizvodnja? Zašto ne štitimo domaći ekonomski interes? Zašto smo ukinuli sve carine na uvoz strane robe i uništili domaću robu? Zašto uvozimo smrznuto meso iz Evropske unije kome istekao rok trajanja, a još uvek može da se prodaje u Srbiji i dumping cenama uništavaš domaćeg proizvođača mesa? Isto sa mlekom u prahu. Dakle, to su ozbiljne teme. Ja ne vidim debatu. Mogu li ja da odgovorim zašto? Ja ne vidim debatu o tome, a gospodin Reljić će reći zašto. Postoji prethodno pitanje, mi smo kolonijalna demokratija. Dakle, mi ne odlučujemo, evo sad vi govorite o ekonomskom programu, nama ekonomski program pravi MMF. Dakle, samo to, dakle, ključni detalj je da se narod i država da izađu iz te mustre kolonijalne demokratije i da sami upravljaju sobom. Kad nama sad slušamo, jedna naša sagovornica javlja pa kaže, ne znam, naša demokratska kultura. Zašto? Naša demokratska kultura je sasvim u skladu sa našim kulturnim kodom. Ali gledano
iz američkog ugla, gledaju iz ugla američke ambasade. To nije demokratska kultura zato što ne ispunjava njihove interese. Razumite, ovdje, kad mi dođemo u jednu situaciju, kad se riješimo kolonijalne demokratije, postanemo stvarno demokratija u kome mi odlučujemo da naši, ovi koji ovdje donose neke odluke, ne idu gore u bivši maršalat da im se kaže, evo sad je došao novi čovjek od koji će ide da mu se kaže šta da se radi. Kad mi budemo imali svoju demokratiju, mi ćemo onda da onda ćemo imati rješenja koja su u skladu sa našim potrebama. I gomila ovih pitanja koje sad Boško ovako taksativno naveo, to je samo u stvari dio tih pitanja. Jer iz tog našeg statusa, da mi nemamo ni elementarni suverenitet u donošenju najvažnijih odluka, proizlazi sve ovo dole što dođe do toga kad vi dođete u banku, zatvorite kiosk, onda je vama, ne znam, kamata nekoliko puta veća nego kad ste Nemac i odete tu. Dakle, vi ste projektovani kao kolonijalna demokratija da propadate. Iza toga stoji nekoliko projekata. Mi imamo, recimo, po Dejanovim istraživanjima, kod nas kad se pita koliko ćete u Europu, naravno po usmjerenim istraživanjima, nas ima oko 45% koje ćemo u Europu. Nema ni jedan u našem parlamentu koji je protiv te politike. I dakle imate rascjep, to je potpuno šizofrena rascjep uma. Imate narod koji dakle razumije sve ovo što ja pokušavam malo teorijski da objasnim. Imate parlament koji je izabran u kome nema ni jedan čovjek. Ne znam, kod nas ne može da skupi ni 10% ljudi, ovi naravno, to je sad skupljeno po gradovima, koji bi recimo bili za NATO. Vi u parlamentu imate 80% ljudi koji su dali otvoreno kao demokratska stranka i sve što je nastalo iz demokratske stranke. Danas imate danas kompletan parlament radi na ostvarenju program Čede Jovanovića koji nikad nije prolazio 5-6%. Kad imate takvo stanje u društvu, razumijete? Vi naravno da imate ovaj haos. Stanković, vi se smijete. Svi ovi pojedinačni problemi koji sad Boško napravio, mislim ovo bi dobro, on je napravio, ono svi proizilaze dakle iz početnog stanja. Ako ste kolonijalna demokratija, vaši problemi mogu samo da se uvećavaju. Imali ste, samo još jednu rečenicu, dakle sad je ovdje, pomenite Cipras, kako je on, Borko hoće da bude Cipras, pa Cipras je klasičan primjer čovjeka na kome je dokazano, dakle da se u okvirima današnje tih demokratskih tokova koji postoje, dakle da se u okviru sistema, nažalost, ništa ne može reći. Cipras je bio izraz nezadovoljstva grčkog naroda, onda je došao Šojble i sravnio ga sa zemljom. Imate sad isti Šojble, kaže, vi ćete bankrotirati, ne znam, za nekoliko mjeseci, a on mu je pričao pre nekoliko mjeseci, kad je ubio tu volju grčkog naroda, da će on da mu napravi rješenje. To je dakle za nas, to je slika potpuno jasna kud mi idemo. Da li je toliko jasna slika, gospodine Stanković? Pa sad mi nismo u takvom odnosu međuzavisnosti sa Nemačkom i Evropskom unijom u kakvom je Cipras, tako da mi smo još uvek u tom nekom predvoju. Smo još gore. Pa to je sad, može o tome da se debatuje da li smo u gorem ili boljem, ali mislim da... Nama uzimaju deo teritorije, njima ne uzimaju. Pa to je već završeno. Recimo. Ne, to je već završeno, ali... Kako je završeno, molim vas? Ja ne priznajem da je završeno. Pa dobro, možete vi da priznajete ili ja da ne priznajem, ali realnost je drugo. Ali da ne ulazimo sad u te rasprave koje jeste važno pitanje, ali da se samo vratimo sada na ovo što ste postavili kao pitanje, što je u suštini Slobodan Reljić otvorio. Dakle, u okvirima postojećeg sistema ćete funkcionisati prema onim pravilima koji u tom sistemu vladaju. A koliko su ta pravila za vas u datom trenutku nepovoljna su. Ali evo, vi ste pomenuli, gospodine Obradoviću, ljude koji su zaduživali u švajcarskim francima. Ja razumem da je neko, recimo, pre 10 godina uzeo kredit u švajcarskim francima jer je tada kamata bila manja nego u evrima. Ali isto tako, kredit je roba koja se kupuje na tržištu. Dakle, ako ste izabrali da uzmete taj kredit u švajcarskim francima, vi ste izabrali i rizik. Dakle, tada vam je odgovaralo da plaćate manje nego oni ljudi koji su zadužili u dinarima ili u evrima. Sada kada je švajcarski franak porasto, sada vam ne odgovara to, pa onda ajde kuku na državu. Pa ne može država baš sve da reši. Ja se slažem da bi država u nekim sferama društva morala da bude aktivnija, ma ne, čekaj, ali ako si ti... ali ne možete vi da modifikujete ponašanje države isključivo prema vašim interesima. Ako država treba da daje doplatu za kamatu švajcarskim francima, što ne bi davala doplatu ili smanjivala kredite, pa nešto ne bi smanjivala onda kredite u dinarima, naložila prosto onako direktivno, komandno, ko u socijalizmu, smanjuje kamate u dinarima, zašto sam
pokrio razliku u kamati, ne znam, ovima koji su uzeli u švajcarskim francima. Dakle, država mora da štiti podjednako sve građane. Pretpostavljam da biste se s tim stavom složili. I one koji kupuju robu koja se zove kredit u švajcarcima, i one koji kupuju robu koja se zove kredit u dinarima, i one koji kupuju robu koja se zove kredit u evrima. Pretpostavljam da je to tako. Sada da se vratimo na to ključno. Ja se izvinjam, samo kratak odgovor, da ne ostanemo nedorečeni što se toga tiče. Država je reklamirala kredite indeksirane u švajcarskim francima. Ali istovremeno molim vas, čekajte, neka vlast je rekla zadužite se u švajcarcima. A sada kada je problem, države nema i vlasti nema. Da, Narodna banka je to odobrila. Narodna banka Srbije je omogućila, ona vlast koja je u tom trenutku reklamirala. Znači, vi glasite protiv te stranke koja sada takođe na izbornom meniju. Ne, čekajte, ne možete da ostavite ljude na cedilu. Znači, morate da zaštitite prezadužene porodice. Morate da im reprogramirate dugove, da im otprostite deo dugova. Morate da naterate banke da podele krizu sa građanima i privredom. Morate dodatno da oporezujete banke kao što radi Orban ili kao što radi nova poljska vlada. Zašto mi to ne možemo da uradimo? Ako mogu Poljaci i Mađari. Pa niko ne kaže da je to... Čekajte, znači mi smo u kolonijalnoj zavisnosti o kojoj govori gospodin Reljić, ne smemo da udarimo na banke. Pa čekajte, to da li smemo ili ne smemo, to ćemo vidjeti kako vreme ide. Čekajte, 2 godine traje problem sa švajcarskim francima. Narodna banka Srbije ćuti, ne sme da uvede red u bankarski sistem u Srbiji, ne sme da zaštiti građane i privredu, mora da radi u interesu MMF-a, Svetske banke, međunarodnih kreditora i onih koji im nalažu da recimo cena struje u Srbiji mora se povećati za 20%. Pa čekajte, ko će da odlučuje o ceni struje? MMF? Pa to nema nikakvog smisla. Pa ne, ali cena struje u Srbiji... A koja je, gospodine Obradoviću? Cena struje u Srbiji je nenormalno niska u odnosu na cenu struje koju u regionu. U Srbiji su nenormalno niske plate. Ali mi imamo pravo na tu odluku, to je naša socijalna politika. Pa da, ali ko će da subvencioniše to? Znači, opet će država da vadi iz budžeta. Ko bi drugi država je naša? Pa ko bi drugi država? To je uloga države. Nećemo da MMF da nam... Pa ne, ali čekajte, kako onda hoćete ekonomiju? Pa nećemo ovakvu kako jeste. Ne, hoćete ekonomiju koja je u socijalizmu ili hoćete ekonomiju koja će da generiše manje socijalizacija ekonomije, to nismo mi izmislili, to vam je zapadna politika, ima država blagostanja koja je socijalizovana ekonomija. Ovo je drugo... Koja je propala jer je preskupa. Pa ona je srušena američkim nastupom, ne znam, od 90. godina. Ali ona se i tamo pokazuje kao loša. Ne moramo mi sad idemo tamo da udarimo glavom u zid pa da shvatimo da ako imamo Narodnu banku koje su važnije tuđe banke nego narod, da će to loše završiti. Šta sad, to samo po sebi vam govori da je besmisleno radi. Da, ali pazite, ali vi kad ste gasili, ja nemam namjeru branim Dinkića, ali vi kad ste gasili dobro, krenuli smo pogrešnim putem, ne moramo sad da idemo do samoubistva. Ne, šta sam ja teo kaže, gospodin Stankoviću, vlada premijera Vučića je vrhunac 5. oktobra 2000. To je moja teza. Znači, sve što je Dinkić započeo, oni nastavljaju. Dinkićeva neoliberalna ekonomska politika, Dinkićevi strani investitori, to je politika Vučićeva i danas. A gde su domaći investitori? Evo da vam navedem primjer gde su. U novom budžetu za 2016. godinu predviđeno je novih 300 miliona evra za subvencije stranim firmama. To je više nego ceo budžet za poljoprivredu Srbije. Da li je to normalno? Da li je to normalno? Da Air Srbija i Fiat ponovo dobiju više nego srpski poljoprivrednici? Ali ja vas pitam samo jednu stvar. Mislim da nije Dinkić je i dalje na vlasti. Dinkić je i dalje na vlasti kroz Vučićevu ekonomsku politiku. Ne, ja vas pitam jednu drugu stvar. Ova zemlja, ako već govorite o ekonomskim problemima, najveći ekonomski problem ima u tome što nema kapitala. Dakle, nema kapitala. Ovde nemate domaći, pa pogledajte glavne domaće. Ako imaš MMF kao projektanta, to je tačno. Čekaj bre, ajde Reljiću, budemo realni. Ajde budemo surovo realni, pošto i ti i gospodin Obradović gurate razgovor u tom pravcu. Ja nemam nikakav problem s tim. U Srbiji, surovo realno gledano, svi naši veliki privrednici, kako se to moderno zove, tajkuni, oni su svi zaduženi. Izuzimajući možda Miodraga Kostića, je li tako? To investira na raznim tržištima. To nije ništa novo. Dakle, odakle kapital može da dođe? Može da dođe sa strane. 5 izvora kapitala. Ajde, evo 5. Pod broj 1, dodatno porezovanje stranih banaka i osiguravajućih društava u Srbiji. Koliko je tu dobitak? Recimo nekoliko stotina miliona evra. Pa nemaju oni toliki profit da biste... Milijardu evra godišnje u Srbiji. Milijardu evra godišnje u Srbiji profit stranih banaka. I koliko mislite da im uzmete? Pa bar 100-200 miliona. I onda se oni povuku lepo. Zašto? Što malo im je 800 miliona da zarade na godišnjem nivou. Pa dobro, vi pregovarajte ako dođete na vlast. Naravno da ćemo pregovaramo, to uradila i Mađarska i Poljska, znači može, idemo dalje. Naplaćivanje poreza svim tajkunima koji nisu platili porez i pod vladom Aleksandra Vučića. Od čega? Od imovine Željka Mitrovića. Pa šta ima Željko Mitrović? Ne znam. Pa ne znam, ajde vidimo šta ima. Kako može da ne plati porez? Ajde vidimo šta ima. Platio je porez. Nisam siguran, ajde proverimo da li je platio. Treća stvar, srpska dijaspora.
I ove godine 3 milijarde evra jedine istinske strane investicije su investicije srpske dijaspore koje ulaže s doznakama svojim... A to je porodica. Ne. Idemo da njima ponudimo ono što smo ponudili stranim investitorima. Njima poreske olakšice, njima subvencije, njima podrška, doće taj... Dobra ideja. Odlično. I četvrta mera o kojoj ova vlast ne sme da razmišlja zato što je kolonijalna, a to je dodatno emitovanje državnog novca koje se ulaže u velike infrastrukturne radove i masovno zapošljavanje. Aha, to znači kopiramo socijalizam. Nije to socijalizam. Sve države, pazite ovo, sve države koje... to radi danas, gospodine Reljiću, to danas radi Evropska banka za obnovu i razvoj koja štampa euro i upumpava u svoju privredu. Jedino mi ne smemo da štampamo dinar i da ga upumpavamo u svoju privredu. To je mi smijemo u njihovu. Nema veze to sa 90-ima. To je strogo kontrolisano emitovanje novca koje se ulaže ne u mir, u socijalni mir, u ne znam kako zaluđivanje birača pred izbore, nego u nova radna mesta. Ekonomski akter i opet država ekonomski akter i onda deli ko je lojalan. Dakle, to je vama politički lojalan, on dobije fino državnog novca da okrene pare. Slažem se, to je opasno zloupotreba. Ali to ne znači da je to loša ekonomska mera. Mi smo imali, čekajte, vi pričate o Dinkićevoj politici. Pa Dinkić je isto to radio. Svojim partijskim drugovima na lokalnom nivou. Slažem se s vama. Ali kome je dao Dinkić? Svojim partijskim drugovima na lokalnim... Sad ja vas pitam, ja sam vas upoznao danas, ili smo se možda negde ranije, mislim sam vas danas upoznao. Rukovali smo se, znamo prosto. Sad ja pitam vas kao građanin, dakle sad ne ulazim ovdje u poziciju nekog istraživača javnog mnjenja, analitičara i tako da. Kako ja kao običan građanin, posle iskustva sa fondovima za razvoj pod raznim vlastima, ne samo Dinkićevom, nego i onom socijalističkom i onom komunističkom preteru. Kako ja vama da verujem? I SPS-ovskom koji je uništio domaće banke. Tačno. Dakle, kako ja vama da verujem sutra kao nekoj novoj političkoj eliti ako osvojite 51% u parlamentu i formirate vladu, kako ja mogu posle tih iskustava da verujem da vi nećete napraviti isto tako klijentelistički sistem u kome ćete novac koji je nastao kao posljedica emitovanja državnih obveznica dati nekim vama bliskim privrednicima koji će vam dati novac za kampanju. Mi, nažalost, nismo razvili sistem kontrole privrede i sistem kontrole političara, kao što recimo imate to u Nemačkoj ili u Americi, pa da se onda pronađe strateška grana, da država to pogura, jer, pazite, dovođenje stranih investitora jeste skupo, ja se s vama tu slažem, to jeste skupo, ali ako hoćemo da izbegnemo SIEP-u i slične verzije toga, onda je to, nažalost, jedini put. Ja zaista mislim... A tu nema korupcije. Ne, tu ima korupcije. Pa to je samo korupcija i jeste. Da vam odgovorim, izuzetno pitanje. To je ključno pitanje. Verujte, to što ste vi sada mene pitali, to je pitanje budućnosti Srbije. Ako mi ne uspemo da napravimo državne institucije i mehanizme, da ti ne možeš da zloupotrebiš državni novac za partijski interese, mi nemamo šansi kao država, mi smo propali. Ali vas molim, kako možete vi da verujete Vučiću i Dačiću? Ja ne verujem. Pa onda dajte šansu i Dverima. Ne, pa ne, ne mislim vi, nego kažem građanin, birač. Znači, ljudi, videli smo Vučića i Dačića, ajde da vidimo Dveri. Pa ne, ali pazite, vi ste govorili, ja sad ću vam samo jednu stvar reći, da uvedemo stvar u neke realne koordinate. Dakle, prošle godine u Srbiji nivo investicije bio 1.610.000.000 evra. U komparaciji sa regionom Zapadnog Balkana, to je najviši nivo investicije. Pazite, a dijaspora je unela u Srbiju duplo više. Duplo više, tačno, ali samo kroz doznake manje više. Vi niste videli nikoga iz dijaspore. Nismo ih pozvali. Zato ja mislim da dobar od čega bi živjeli da nemate 3 milijarde kroz doznake? I od čega bi ekonomija ovdje opstala da nema tih 3 milijarde. Dakle, nama za razvoj, znači za razvoj o kome vi govorite, treba minimum 2,5 milijarde investicija, pri čemu je optimum 4 milijarde. U vreme Koštuničine vlade od 2004. do 2006. Zbog stanja na svetskom finansijskom tržištu, kada je Evropa bila u stvari glavni hit, ulazila 6 milijardi. Od tada do danas država se nije spektakularno promenila. Ista je, manje više po svim institucijama, i to je loše za nas kao državu i za nas kao naciju. Kolonijalna država može da se promeni. Zašto smo tada imali 6 milijardi, a sad imamo 1.610.000.000? Pa nisu zakoni zbog privatizacije i zbog toga što je bilo novca koji je raspoloživ bio na evropskom tržištu. To je ovo o čemu vi pričate sada. Da novac treba mi da generišemo. Tada ga je bilo sa stranih tržišta i ulazio preko banaka. To što je ulazio i išao u potrošnju, a nije išao u proizvodnju, to što smo mi napravili privatizaciju gde je pilot da nemamo industriju,
To su greške strateške koje su pravili petooktobarski pobednici, zato su oni, što kaže Adam Mihig, na đubrištu istorije pokušavaju da raspadnu tu stranku ujedine. Ali treba da ostane na đubrištu istorije. A ne, što se toga, čekajte, ali samo da vam dodam još jednu stvar. Dakle, povodom toga. Nismo mi, ne kažem ja da je ovde napravljeno nešto spektakularno, ali u pogledu poboljšanja poslovnog ambijenta napravljen je neki iskorak. Nisu te doing liste Svetske banke tek tako neko se opisao pa rekao ajde evo dok se zamajavaju Srbi, Rumuni, ne znam, Bugari i ovi ne istražuju. Napravljeno je nešto, nije napravljeno spektakularno. Za njihovu korist, pa to je tačno, za njih je napravljeno. Evo ja još jednu rečenicu pa da zaokružimo ekonomsku tematiku. Pa da završimo i današnji razgovor predviđen za... Pogrešan ekonomski model, o tome pričam. Nijedna država se nije razvijala uz pomoć stranih investicija. Država može se razvije isključivo domaćim razvojem, domaćom štednjom, domaćim ulaganjem i državnom podrškom domaćoj privredi, supstitucijom uvoza, zamena uvoza domaćom proizvodnjom. Tu morate da uložite sve državne snage. I to je ekonomski model za koji se ja zalažem i zovem ga ekonomski patriotizam. Strani investitor dolazi ovde da uzme naše pare da iznese profit u inostranstvo. On nema interesa. Naravno, on nema interesa da razvija domaću privredu. Jedini ko može da ima interes da razvija domaću privredu je država. Ona to ne radi i to je problem. Predstavnik države, ja ne znam da li ona ne sme to da radi, što kaže gospodin Reljić, ili ona neće to da radi, ili ne zna da radi. O tome će naravno biti reći i u predizbornoj kampanji. Toga o čemu sad pričate. Ali Reljiću, Orban je u sistemu nekom. Njema je još teže da pravi sopstvenu državu. Pa ste njema još teže, ali on razumije da mora da napravi sopstvenu državu. Ali pitanje je koliko oni njega mogu da pritisnu. Pa mogu više pitanje je, jer njima se ruši ceo sistem ako on povuče, jer taj konsensualni sistem odlučivanja u Evropskoj uniji, tu pokazuje na primjeru Orbana i na primjeru Poljaka, pokazuje vam tu koliko je to komplikovano u stvari. I koliko ćete i vi jako teško jednu liniju u politici sprovoditi ako imate Orbana koji može da sruši Evropsku uniju ili imate Poljake koji mogu sa 40 miliona stanovnika budu vrlo opasni jer su s jedne strane geopolitički zavisni od Amerikanaca, s druge strane su vrlo moćna i nacije i u političkom i u ekonomskom smislu. Nisu baš tako... Ali poenta je počeli su gledaju svoje nacionalne državne i ekonomske interese. Mi to nismo počeli. Eto, to je vidjet ćemo šta će reći birači na izborima onog dana kada budu izašli. Naravno da će biti još mogućnosti da se o ovim temama razgovara. Gosti ovog prvog dela današnje Agore bili su filozof Dejan Vuk Stanković, sociolog Slobodan Reljić i predsjednik Srpskog pokreta Dveri Boško Obradović. Čuli smo i Natašu Vučković, potpredsjednicu Demokratske stranke, i Borka Stefanovića, lidera pokreta Levica Srbije, a u nastavku naši sagovornici bit će Ljubinka Milinčić, glavna urednica Sputnjika za Srbiju, i Miloš Teodorović, šef dopisništva